الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga kakasising kami, alhamdulillah, yang naisap kita niyo waktu na ito ini. Amo na in waktu pagpatumtum piatumtumihan antara sing kita niyo tungod sa nikmat sa lagu-lagu ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in muhadarasin mga dimirihil pengajian sa Allah ta'ala waktu ini dari guru nato kalasahan amin mukti sin Zamboanga City Bayrun Narugaing Dr. Sheikh Nadir Abdul Rahman bal yatafaddal siratu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian maun pahadarat sing kamu hari indiin na sadya in abutan sin suara ini. Ada punin ayat ganap pangadjian yatud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat hanggatus hangpu tagunum pa ayat kahinapusan in ayat nasabut asuratul mu'minun. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di ayat ini yawaitaan sin Allah Ta'ala in ummatina pusan amuna in ummat ini yawaita daisab a ummat na kauna.
Uno yung pabayta yan, in sarayaw-rayaw kapapanjari, akatan piapanjari, amuna in anak po Adam. Ingkatan piapanjari ini, sarayaw-rayaw kapapanjari, tumagawa in nakawidda piapanjari, amuna yung manusia. Kasabab sintung jasad nila, atay nila, iban sinyawalihan nila. Mga anak po, piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala, ingkatan piapanjari langit iwan lupa, akalaud-lauran, akakabun-kabunan, akawudburan, datag, iwan bukun, ingkatan tanyan li khidmatil insan. Karena sadya sin manusia. In manusia piapanjari sila. Karena sadya magtag-ipon sila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mga anak po, aun manusia, kaya lupahan nila, ing kapapanjari kanila. Bang unu ing kagunahan hakabuhi nila, talugay nila, dia dunya biubusan sinallahu ta'ala kabuhi iwan kusog. Ada pun imbar iman usog. Iwan bar iman babae, wala sila na lupa. Gaman indum iwan sinadlaw, kaya kukusog nila, misan sila malamma, kaya kukusog nila, in parsugpatan hantara sinipon iwan tagipon. Bukon parsugpatan sadya hakabuhi. Aula-aula na parsugpatan hakamatay. Mga anak po, tayong hukantan yung parmansin mahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Apahasibtum annama khalaqnakum abasa? Uno parmansin Allahu ta'ala. Inna huna niyo. Inna angan niyo mga kamu manusia. Piapanjari kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena sadya agarun niyo yung kabayaan niyo. Piapanjari kamu haway kiapusan. Mga anak po. Piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala manusia. Karena sadya magad sinallah sin kabayaan sin Tuhan. Bukun piapanjari sinallahu ta'ala magad na siya sin kabayaan nila, iwan sin kabayaan niya, bukun. Sumagawa piapanjari sila, magad sila sin kabayaan sin Tuhan, inatay nila, injasad nila, inyawalihan nila, impikilan nila, inakkal nila. Nah, wa annakum ilayna la turja'un. Sa bunal-bunal tuding kamu yan. Ingatan niyo marayaw. Daing kamu hatuhan, magbalik da kamu pakabayaan sin Tuhan. Uno yan Tuhan, pangasubuhan kita niyo. Pangasubuhan kita niyo sin kapapanjari kato taniwang nato iuno. Bang kita niyo naguno.
imbar iman usug iwan bar iman babae. Sambagun sinhinang nila. Insasambakan nila, pagtaat nila, iwan pagibadat nila, miyakad hakabayaan. In mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mangita sila tumiyakad, tiyanto nila. Ang katan kabayaan nila. Ampari nila pakabaya, ampanilari agarunin pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiwindayad tu kata. Imusak masik, kabayaan na tu hiwinda. Imara na tu da, amura ing kabayaan sin Allah ta'ala, hipaparaka tu tanim. Dahil nga sabab yad tu, in masa na to ini, iwan sim masa na kauna, wala da napida, duara. Marayaw iwan mangi. Tangawa, sa taod-taod himarap pamangi, tiyo-tiyo da in himarap pamarayaw. Adapun in himarap pamarayaw, masanyang sila rihadunya, masanyang sila aula-aula na hadlaw kana. Ada punin himarap pamangi, nakita na to na. Ini katu, himarap pamangi, iwan himarap pamarayaw, harap da pamangi. Mataudin na hinang mo marayaw, aun mangi na hinang mo tiyo-tiyo, napapas im mataud. Hiyalli an yadtu simbar iman usug iwan bar iman babae. Dahil nga sabab yan, kaari nila naghalli, ingat nila, mangita sila piyapanjari sintuhan. Pag-ingat nila, piyapanjari sila sin Allah Ta'ala, magad hakabayaan sintuhan, bukun magad hakabayaan niya. Iwan magada kabayaan sin piag isun-isunan nila. Dahil kita niyo hatuhan, aun diara na to. Piakari kita niyo sintuhan, aun datungan na to. Magbalik kita niyo pakabayaan sintuhan, hadlaw ka na ka na. Dahil nga sabab yan, mga anak apo at tiranan, ayaw na to kalupahan inyaw mulhisab. Sinaun pagbista ka to, sinaun pangasubo ka to, isyo yan, Allah subhanahu wa ta'ala. Di kahunitan mga subo, di kahunitan mag-asubo. Dahil nga sabab yan, imbar iman usug, iwan bar iman babae, in piaglugtuan sing kabuhi nila, umalup patuhan di hadunya, magparayaw kabayaan sintuhan di hadunya, sabab labayan sa jayni, hiwinda ing kataan immarara, balikan taniw amura ing kabayaan, in mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad tuwihad tindagbus niya, ipapahati ka to taniw sin Allah Ta'ala, ingkatan piyapanjari, di na pangasubuhan. Di na pangasubuhan ng kabaw. Di na pangasubuhan ng sapi. Di na pangasubuhan ng manok. In pangasubuhan singkatan tan pakaradyaan kita niyo. Na parman sin Allah Ta'ala, ay kamusimingud kahayup-hayupan. Piyapanjari sila para kato taniw, kita niyo yung pangasubuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang natu iagada ing kabayaan niya sindum iwan sin adlaw. Na mga anak po, imyagada amura imbar iman usug iwan bar iman babae. Pata'ala Allahul malikul haq. Mahasut si mahatinggin Allah Ta'ala, siya rin puntukan. Siya rin magbabaya-baya.
Impagbaya-baya niya kasabunalan, iban kaadilan. Dahil nga sa babyad to, La ilaha illahu. Impamu, in hakikat, in atay, in suara, in jasad, iban sinyawalihan simbar iman usug iban bar iman babae, di sila mutas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dahil nga sabab yan, yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamasa nila, iban nanaykod na rin kanila, iban nanaykod sila isab, unin binin nila kato, dahil nga mga binin nila kato, amin iamalan nila. Dahil nga mga iamalan nila, piyataud nila, inlapal nila, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ang panaiagaran sin atay, ang panaiagaran sin suara, ang panaiagaran sin pituang gauta. Amo yan yung panindug sin bar iman usug, iban bar iman, bebe. Na, dahil nga sabi ito, nang hindua sila, unin pang hindua nila, Allahumma ij'al akhiru kalam. Pangayon nila, o Tuhan ko, pangayon na mo kayo. Papanjariha kamo, pangayon na mo, kayo mo, suhod. Bangmayan, in maghinapusan kabtangan na mo. Antara na mo iwansin ikaw, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amo yan mga anak kapo. Insubay. Pahupuntan niyo, pasinupuntan niyo, hajantung taniyo, hiwin, balikan na to. Hiwin na to. Tingkatan, kabimbangan na to. Di na to mara. Imara na to da amura ini para sinallahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa rabbul arsin karim. Mulia ibang pupujihun in mahasuci mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, mga anak po, aundeng ha mga iamalan, sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyawin kato taniyo papaamalan nila. Papaamalan nila kato taniyo. Uno yan. Pamaugbog nila Quran mahamulya. Iban pamaugbog nila hadis sin junjungan alaihi salatu wassalam. Kawaun na to sa diyang pangadyan. Man aradal hayatad dunya wa man aradal akhirah siyo mabaya marayaw sa lugay ni abuhi iba ni siyo mabaya marayaw denga dunya dahon niya padlaw akhirat taraka jinatal hayatad dunya. Istapun niya na ilingkat di kabayaan sin Tuhan di dunya maun siya palingkat kabayaan sin Tuhan. Nauno yan lingkat yan. Lingkat kabayaan sin tao. Dumadlaw yan. Magpalingkat sin adlaw, magpalingkat sin du, magpalingkat sin daan, magpalingkat sin katantan. Ang kau mabaya, marayaw kau riya dunya, iba marayaw kau adlaw ka na. Lingkat dayaw sali-sali, doon na kau halingkat dihilan sin Tuhan pahala. Ampay lingkat dihilan sin tao pahala, wayroon may ikaril niya pahala. Baran niya magkakunan pahala. Naray nga sababyan, bang aun lingkatan tara sin tawiban tao nagbantog.
Impagbantuga mo na yung kaya mula masa na to. Ang pailingkat kabayaan sintuhan, kakapahala inimatud, kakapahala iniatud. Ada pun inlingkat hantara na to magkahi, nagpabantog inimatud, nagpabantog nagpaatud. Nahaw ni makamurid to pahala. Dahil nga sabab yan, wala nila liupas. Masa na to ini biadagbos kalupasan kita niyo. Maita, lingkat kabakantuhan, bukun lingkat dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Na, unupin man si mahasud si mahatinggi, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar fala la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafir. Ikaisa hisiw-siw magtuhan dugay deng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwani siw-siw intao mga dua dugay bukun harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtagipon niya yan, himarap siya pakaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'buduna min dunillah ay yaj'ala lahu syarikan. Nagsakuto siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ibadat niya, iban hapang hinduan niya. Daing hamang kaastulan sin Allah ta'ala. In nagsakuto pa Allah ta'ala, di niya ampunon. Mga tuan, kaya nato ingatun, aun wala yang pun sintuhan. Iblis, why? Hinamrud, why? Si Fir'aun, why? Si Karun, why? Matawud. Maita yan. Sababyaon kanila. In sa lummi-lummi. Misampa sila sa lummi-lummi, piarahan sila sintuhan, nag-oo kanila. Piarahan sila sulat, piarahan sila nabi, habang man sila miig na dito. Mga anak ka po, isiw-siw. Dahil hamano siya, manghindwa siya, magtagipon siya, duwain din Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pangandusan niya, wayroon dalil niya, fa innama jaja'uhu indallah wa jaja'uhu ikabu. Intong basin hinang niya yan, siksa kanya. Dahil nga sabab yadto mga anak ka po, sarum sa adlaw. Tuway na tuud hatihon marayaw, ing kita niyo migda hindi dunya, auditon kita niyo sininang nato. Pangasubuhan kita niyo sininang nato. Imbar iman usog, iwan bar iman babae. Magjawab sin pangasubukan niya, sin pag-audit kaniya, amo na inhinangin. Na mga anak ka po, fa innama hisabuhu inda rabbi. Mga sila yan. Amin mga sila. Timubadil din nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himarap sila pakabayaan nila.
inangan-angan nila, inunahuna nila, innapikir nila amuad tim marayaw, nabaliskat amuad tim mangi. Maita, innahu la yuflihul kafirun. Kabunal-bunal tuod. Inhinang si mga tao, nagkufur, di magada kabayaan sin Allahu Ta'ala, wayrooni karayaw kanila misanang sula. La yuflihul kafirun. Di dumayaw in nagkufur di hadunya, iwan di darumayaw awla-awla na hadlaw ka na kana. Tiyang kisan yadto simbar iman usug iwan bar iman babae. Tayan mga tuan na aun dahil nga mga iaamalan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yabaita asala sila nila. Uno yan mga anak po sumabot kita niyo dahil nga mga kiawasihat sin sahabat pakaiwanan sahabat iaamalan si mga tabiin sambil yari kato tanim umbul hambuok nurul aqli wal fikr tuway aun sahaya sinakal na to iwan simpikilan na to. Unim makna sin sahaya yan, tuway inakal na to iwan simpikilan na to, patudjuhon, papangarapon, pakabayaan sin Tuhan. Bukon patudjuhon, pakabayaan mo, iwan pakabayaan nila. Bang mo piatudyo, inakal mo, iwan simpikalan mo, pakabayaan sin Tuhan, marayaw yung pag-iman mo. Marayaw inaamalan mo, way sa puti. Maita, pabihuda humuk tedi. In pamando diara sing kanabihan iwan karasulan, amod tinakarun mo. Na indagbos sin pangagad mo yadto, apamando, piyahatod sin Tuhan na kanabihan iwan na karasulan, aula-aula na kahinapusan na biwan Rasul, junjungan alayhi salatu wassalam, nurul aqli wal fikr. Masahaya inatay mo, masahaya pikilan mo, masahaya inakal mo. Unin hati niya, di mo hirarangin pag-aramam mo, di mo ipagganting pag-aramam mo. Maita, amoy mahal ra akabuhi mo, tahon mo, pagkamatay mo, iwan hibiin mo, ha? Ibibiin mo. Yan to'y nagkaisa. Hikarua, kuwatul ikbal alal khair. Makusugin pangalop niya pasabarang simarayaw. Misan da tiyo-tiyo, hakuti ka marayaw, way lupas ka niya. Mga anak ka po, masa nato ini mataud kaya lupasan karayawan. Mataud kaya lupasan riziki, mataud kaya lupasan nikmat. Uy, meta yan na lupas. Wala niya iyarading kabayaan sin Tuhan. Duwain lawang. Lawang pamangi, iwan lawang pamarayaw. Simud siya karua. Hamuk sadya. Dahil nga sa babian, impikilan masahaya, inakal masahaya, harap nila pamarayaw. Naimbukon, harap nila pauno. Sabab, imangi, iwan mangi, magtupan, magbakay. Imarayaw, iwan marayaw, magtupan da isa, magbakay. Na, dahil nga sa gadto, dayaw, wanapan dayaw, kuwa. Magkakunahan kita niyo kusog hakarewan.
magkagunahan kita niyo kusog umalup pamarayaw kabayaan sintuhan. Ayaw na to sa jatay kuranim marayaw. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inalupon na to marayaw kabayaan na to magambulda. Maita, wayroon mabaya tiyo-tiyo. Wayroon di mabaya gulalun. Harap simbar iman pamataod kabayaan sintuhan. Harap simbar iman pagulalan kabayaan sintuhan. Di siya magkakunahan gulalan sintao. Maita, pagpindahan da. Ang penggulalan sin Allah Ta'ala, di pindahun sa hinggan niya pindahun. Nagulal siya tao marayaw, ri pindahan sin Tuhan. Sa hinggan niya pindahun. Nagulal siya tao mangi, di na pindahan. Sa hinggan niya pindahun. Na, mga anak ka po, yadto ni karwa. Ini katu ar-ragbatu fil haqqi wal adl. Subay kau makuyag. Subay makuyag inakal mo, makuyag pikilan mo, makuyag inatay mo, makuyag pituang gautabaran mo harwa. Unin duwayan. Sin, makakuyagin sin. Bulawan, pagkaon, sa pakuya ka tuudin na tayo mo, pagkasabunalan, iwan na kaadilan. May tayad to, aming kuyag sa sinatay mo, makaminsan, pagkasabunalan, iwan kaadilan, impanaw pamahan niya sindayaw yadto, biya simyulan, kapatan adlaw, ulan nagdara barakat, ulan nagdara rahmat. In makaminsan sadya. Naimpaso sinatay, makaminsan sadya. Ampay nakura na kaudilaw niya. Patayon, na pilampiyatay. Pia patay buhi, pia patay patay, pia patay. Ginis babara na. Taniwan tuan. Man katala nafsan. Pakaan na makatalan na sa jamia. Susun tao namatay tao sinwero nuno. Biasi sa kaulaw na napatay nin tao kata. Waman ahyaha pakaannama ahyan nasa jamia. Yusun tao. Napalihala niya, naparayaw ning kabuhi. Biyasin sa kaula-ula, naparayaw niya katanta. Sakisab. Imbar iman usog, iwan bar iman ba. Pakuya ka. Imuyag kawasin, muyag kawabulawang, muyag kau katantan nyaun. Ganapi tapili biyak sa kuyag kawa kasabundalan iwan nakaadilan. May tayad do mo adting kanunungan sin Allah Ta'ala. Ahlul Jannah tausul ka mga tao. Bisan nyari pa sila hapapausing kumi. Uno pa yan mga tuan. Ifsya'ul amni wassalam. Pataura in lapalmu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaon biya dagbus pindahan, di magsalam. Magtabi ka agi. Magsignal ka agi. Ayaw. Piyang hindayaw sinaraman na to. Absus salama bainakum. Minig ka rin habayway tao salam. Magbalik ka pabayway ra tao salam. Uy lang, sintumit ako magpuan sinuy ra tao.
Uon way tao sa aun. Dang tao way. Naunin aun, aung karayawan. Di magpanglupas inbar iman karayawan. Nah. Tayo nga sa babian. Aun bata-bata, iwan sin ama, uwi di nga pagsambahayangan. Nakauna in anak si Mud, palawang bayring sin ama. Laong sin ama, uto lang niya, nakapagbismillah rakaw si Mud, iwan nakasalam dakaw. Laong ni ama way, laong sin ama balik kaw. Pag bismillah kaw, ang pasalam kaw. Manitayad tulong ni ama. Sababin syaitan, bangkaw nakapagbismillah, iwan nakasalam, mamungin syaitan, way long na pagkaun tarumini, iwan way hulaan tarumini. Mo yan mga tuan, inhalga. Dahil nga mga halga niya. Na, uno pa, husnu ahwalihim. Para yawain kahalan mo, hauno-hauno kau makabutang. Hauno-hauno kau makabutang, ay mo pindahin pangadatan mo, pangadatan pag-agama. Di kau haula mo, pangadatan pag-agama. Dito kau haula Europe, pangadatan pag-agama. Dito kau haula lanang, pangadatan pag-agama. Hauno-hauno kau makabutang, ay mo pindaha ing kabayaan sintuhan doon kay mo. Sakali nagdara upat sarok, magpinda-pinda yung kahalan niya. Misan na pinda yung sarok mo, bang mandi mapinda yung to, ay mo pindahin atay mo. Ay mo pindahin jasad mo. Ay mo pindahin direksyon sin nyawalihan mo. Ayan mga tuan. Na. In sumunod, salamatus sadri wal qalb. Palanua in jantung mo iwansin pangatayan. Di manjari aun tuputan halawm sin jantung mo pagigiliwan pagjangki. Bang mabihad tindagbus. Istakamta ala dinillah. Mabuntul kau mag-agam mahakabayaan sin Allah Ta'ala. Magkakunahan kita niyo mga anak ka po. Aula yari kita niyo masya malagwin tatandasan. Ang pentatandasan na bari iman way lumuhay. Pwede nindagbos. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Parman sin Allah Ta'ala, tandasun na mo kamo, isiyuring kaniyo magparayaw sininang. Siyuring kaniyo makadhaatulan kabayaan sintuhan niyo. Marayaw yung pag-iman niya, marayaw yung panauhid niya, marayaw yung pagsambahayang niya, marayaw yung pagpuasan niya, marayaw yung adat niya, marayaw yung kata. Ayyukum ahsanu amala. Kaya na po siyan, mga anak po. Allah subhanahu wa ta'ala, wetaan kita niyo, asusungon, mabuta si magbakay. Mabula kim magtawtay anak. May tayad to mabulak sin magbakay sila. Nagbakay sila bukon kabayaan sin Tuhan. May tayad to nabulak sin magtawtay anak sila. Sabab wala iagad sin ama inatulan tujuh pa anak. Wala iagad sin anak inatulan tujuh pa maas. Nauno yan. Inda akan kato tanyo sinagama sadiqut ta'ati wal ibadah.
bagayain pagta at patuhan sadya iwan pag ibadat kanin. Ay mo bagayan maksiat, banta mo yung pagmaksiat. Banta mo rin nga dunya sambil paadlaw akhirat. Ito mga tuan, bakaya at ta'atu lillahi wa ibadati. Bakaya marayaw in pagtaat iwan pagibadat pa Allah Ta'ala. Ay mo bakaya in pagmaksiat. Bang mo na bakaya in pagtaat iwan pagibadat pa Allah Ta'ala. Sadikun daim. Amo yan imbagay permanent. Amo yan imbagay tutog. Amo yan imbagay rihilan sintuhan anugharaan sa rayaw-rayaw kabuhi iwan na kamatay. Ayan tuan. Na yari hadun niya biyaw. Nagbagay biyaw. Pagkonsumo ipajilim bagay. Biya na sin kita na to. Biya na sin naatod na to. Biya na sin jima to. Ano yan mga anak ka po? In piagbagayan mo pagmaksiyan, wal maslaha iwan aumpihong mo kaniya, sadikun mong kate, bagay mabugto mag-usos. Bangway naruuning pihong niya, bangway naruuning kabayaan niya, nagutudo ay magtuoy. Sayad mga tuan. Wal mu'min, dapunin bariman, usugiwan bariman babae, yakunu lahu aunan fid dunya ala ta'atillahi wa ibadati. In hihinang nila rihadunya, usugiwan babae, maasiwan bata, magtulong tabang sila, magtaat iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Pagibadat kamu marayaw, pagtagipon kamu marayaw, in kamu yan, maglanggong kalasahan kamu sinallahu ta'ala, dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Tubtob na rin to, mga anak ka po, murah-murahan, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukun na to, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.